Jadi sibuk dulu ing masanya ini apa masih ing aing mah tadi ko bah hande na bah hande itu je hande ada ya itu pak sina ka ni asa ba sabi mu amma su pressure rumah mu sisu potom si thambiyo ada yang tun thoni ko sa sabi da magi pressure aku si pressure pi do ya su pressure pi da ada asa ya sabro ga itu ko mrei de ko asa ba sa tadi i se ko punna budum ka itu pe ngali ko aing ba sabi do ada asa sabi do untuk ini kok. Ada internal building, yang ini kok. Ada external building dari kita ya. Ada external building ani lagi kok. Amana major building, amana minor building. Kau kita sudah ini shop yang orang. Nah, yang besar, kubis shop yang orang. Saya mana kok. Lihat orang, ada sih kita. Sih kok internal building, the external building, minor building sih. Kita apa? Global kita jangan kita apa? Ada sih kok. Ada kita ya. Mana? Sampai terus. Sampai gua detol betading ising sampai fiesen je lah fiesen ya adu fase tu fiesen do madugi ete ke do external the minor building the very period fase se masih pandang di infection thok chang dana bere monda to prevent infection ne ba sangu dam nei ba ru external building di major type of building ikan ba thang thin ba ikor ba adu ni santi ju nei ba santi tere lebak tere ai sampo lu matam nei ba sampo ga ni jo ga isi ka hani ko adu santi tere pressure pi ba adu pressure to block bleeding to stop bleeding and rest about the heart in the tank adu santi ro sno ba tetana sno kuda de si ba I to the kuda de si bi ko adu external gi major bleeding de abi ai first MC stop bleeding ma like ko na wa santi nam se do pi to nam to ne adu minor bleeding de aina samsopodana infection control to masih kena de pambi de ba ana any itu kejul kise ma masala pun ya de masa pun ba kama la de jipal ko fa sa bi do ada di ma lecture wa thata di tu berko kai tadi masih se pun pambi de ba mata de ba aro any embedded object put in grade sat oi da ko sat de da phi se bi ni ko ko sat ta ni ko ri to pe ke ko ana ndaki alarm shoot ne ko da fa ine ko se as tin kemana makasa am tene alura any aduna condition se da ka di fast ko ngau pakhat ga ko tin pi ko masih confident and be do ko ai safety aro se any embedded object se sato idam ni or imputation part put that up on the plane kala ko madu ko yum se da plastic de bi do ko ko sala ko ki mo de ko mo ko respect ko do ko itu ko jaga de pi se bi do ko any benefit mai mai se lo aro hone bi do ko se external building ko aro school chimna kaman ko to ko se ko lecture ko do lecture ko yogi ba lecture kan sa di ko lecture ko jowe masih kai ko ge masih yang kaman ne masih sok chat ko ni ko mas sok chat pe reason se makan ga ha ge ham the electric shock mai sing de ko ba mai sing je mai thong phang ge mai sing mai sa thok lo sang de ka the ra ha adon ka ma tu ge high tension be we sa sang lo de ne do ku mai le so do adu di we so do de ge adu ma ko the ko khai be mi ti le ma sa lo sai ko ku tra sa ta re ba kai fa se video ba du je adu na dead body management any apna mi asi ba se mi asi ba tra asi mi part se una human ahin ba na respect ba do mi si ba da je ko na kai respect last respect exposure kan bi da pi ale pi na khari option kan bi ba do kai respect ba mo do fa se pa mu so adu to re mai sin de ma amana mai sing lang thore mai se na tho gyan ma da re hala gyan ma ani thong honi ko so hon mo hon da ma so hon me rigor ko se thabi ro so hon andre mai sing ragi gyan ma me so hon andre si pya ro ta amana ahum sure ko mari so se mai sing har bla ta do wa khama wa re ko madugi stage so ma lecture bi ma so hon ni gyan ta gani masal lecture gani madugi stage so so koi kai dagi electric dagi adana electric so hai ni ko maram duna aro masih so sa dam ser bi je lecture why ma so thare ni ko maram ma electric ko ko amana dehydration or fluid loss ko ma body hasan me hi mang ki ba tatra mahi mang ko se ni ko ma ko pe ro ma ko ba adana